niba je préfère gukena nkabaho uko ngomba kubaho ntakize kubera amafaranga wampaye. Burya ntuzavuge uri kurarya amafaranga umuntu yaguhaye ngo bigiye nahaze. Yego. Je préfère kurya rimwe ku munsi ari ibyanjye aho kurya gatatu ku munsi n'amafaranga nahawe. Rero abo Burundi ahubwo niho twari dukwiye kubwigana izo mfashanyo zose tukazireka. Iyo tugashaka ubukungu iwacu. Ese Burundi buriya bwaziretse ku bushake cyangwa barabukomatanyirije kubera ibyaha Oya, iyo ibyo babasabaga ntabwo Burundi ari bwakoze ibyaha, bakoze ibihe byaha. Numvise ngo babakomatanyirije kubera imvururu zabaye 2015. None Burundi nibwo bugira kudeta gusa. Nibwo imvururu zabaye ni kudeta yabaye bashoboye kubuza. Ese kubuza kudeta ni icyaha? Kubuza kudeta si icyaha ariko ibyayikurikiye. None se irega kudeta uwayorganije yabazi ko biriya bigomba gukurikira. Yego. Kandi nta kudeta iraba muri Afrika itorganijwe na Occident. Numva rero umuntu wayorganije yeshuwe kugira ngo nyine akwereke yuko agukeneye aragarika intwaro inkunga. Iyo nkunga iyo ushatse iyo wemeye kuba umucakara ukagenda ukakoma amashyara y'iguha. Nese uba Burundi Dr. babayeho bate mu buryo bwa ekonomi kandi badafite za mfashanyo warumva abakozi batahimbwe, warumva amashuri yahagaze. Njyewe nagiye maze kujya i Bujumbura kabiri, mbona ari ibisanzwe. Naraye muri hoteli yaho bararya neza, nahamaze iminsi nk'itatu, maze kujyaho kabiri. Ndara muri hoteli bita Panoramis, imeze neza cyane, nta kibazo. Yes, reka nongere mbahe ikaze abakurikiye ibiganiro bya Ukweli Times mwumva ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye hose ku isi. Ndi kumwe na Dr. Rusa, ni umupapa dukunda kuganira cyane ku bibazo byugarije isi. Dr. nongeye kuguha ikaze kuri Ukweli Times. Merci. Yes, Dr. iyo tukubonye tuba dushaka kubaza hafi ya byose byo tudasobanukiwe kuko ni ukuganira nyine. Uyu munsi ku isi hari ikintu cyitwa climate change, aho hagiye havuka n'amashyaka haranira kwita ku bidukikije cyangwa se kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima. Bamwe bakanavuga bati ko iki gihe climate change cyangwa se icyo bita justice de la climat ifite imbaraga kuruta na justice y'umuntu. Ugasanga abantu bari kurengera ibidukikije no kuruta kurengera abantu baricwa wenda muri Gaza, muri Sudan, muri Somali, muri Syria, ariko ukumva ntibivugwa, ariko kumva haraba inama nyinshi z'ibidukikije. N'iki isi yaba yugarijwe ku buryo abantu babona ikirere cyahumanye kurenza no ko umuntu yugarijwe. Abantu bari barapfa se ni bande muri Gaza, ariko abantu barapfa abana n'abagore n'abarabu. Muri Sudan n'abirabura, muri Somali n'abirabura. Kumenya ko kuri iyi si ukuntu bameze, hari abantu bapfa bagomba kwicwa, hari n'abandi bantu bagomba kuba protege bareba ikirere n'igihumane. Abantu bagomba kubaho ni Occident. Izi ntambara zose ziriho ni Occident. Muzambwira indi ntambara handi yavuye. Nta ntambara uzabona ku isi atari Occident, kuko nibo biyita abantu, abandi si abantu. Yego. Ni ubusumbane mu bitekerezo cyangwa oya nibyo bishyize ni orgueil no kumva ko kwiyemera, kumva ko ari we muntu undi muntu atari umuntu. Ibiremwa si cyo kimwe, hari ibiremwa bisperiere, donc abazungu bako ari ibiremwa bisperiere, akaba n'abandi bita resuzime, akaba ari abirabura n'abarabu. Ariko niyo abantu basobanura, abantu bize wenda iby'imiterere ya muntu basobanura bavuga ati mu turemangingo tugize nk'abirabura, bakavuga hari nabo wenda reka mbere yo kubijyana muri siyanse mbijyane nko mu myemerere, bakavuga ngo Imana ngo yahifashije abantu ibyo bahitamo. Abirabura abazungu ngo bafata ubwenge, abirabura ngo bafata imbaraga. Imitekerereze ibyo barakubeshya, ntabwo Imana yigeze iri mu muzungu. Ntabwo ariko no n'umwirabura ntiyamuremye rero. Kubera iki?
kubera iki isi itaremye umuzungu niba itararemye umwirabura. Imana bon Afrika ni berceau de l'humanité, umuntu wa mbere yabonetse muri Afurika, bagenda bimuka, donc bavuye n'amaderive bavuye muri twebwe, bavuye muri twebwe bari dégradé no ku ruhu no ku bwenge. Ubwenge nta bwenge baturusha, kandi ibyo nagiye kubaza baje kuturusha ubwenge gute? Baturusha ubwenge gute? Urabona ibintu bagezeho, ariko ntabwo murigana ngo urebe barakurusha. Baturusha ubwenge gute? Urebera ibyo bagezeho ibihugu byabo uko bisa, hari ukuntu ahantu baye, kuko bagize ibibazo cyane, barashonje cyane, bituma iyo ubaye amakondisiyo urimo ashobora gutuma utekereza cyane gusumba uwundi, kuko hari ibyo akeneye udakeneye. Par exemple nk'ubu ngubu ntabwo bafata umuturage wa Nyaruguru yego ngo umubwire ngo akubwire ngo akeneye indege. Iki hari ibintu biba bidakenewe. Noneho ntabwo wakenera ubwato utegereye n'amazi, yego ntukeneye kwambuka inyanja. Urumva hari ibintu byinshi biba bidakeneye, umuntu yabikenera yabikora ukagira ngo ni ubwenge akurusha, ariko nta bwenge. Umuntu uzamenya neza yuko umuntu udatunze nta bwenge umurusha, yego, kuko umuntu yishyizemo ko ari umunyabwenge, ariko ubwenge hari inyoni utunze, oya, none se wavuga ngo yirusha ubwenge? Yari yagusaba umwenda, yari yagusaba icumbi, yari yagusaba ikirya. Ubwenge se ni igiki? Ubwenge ni ikintu gituma ubaho, ni ikintu gituma ubaho, nta kindi. Ntabwo wemera teori ivuga ko mu biremwa umuntu ari cyo kiremwa gifite ubwenge bwinshi. Gute se? Ubuzima bw'umuntu nibwo buri compliqué nkuko nakubwiye, bituma rero hari ibyinshi agomba kumenya kugira ngo ashobore gusiriviva, ariko suba kurusha ibindi ubwenge. Ikintu cyose Imana yagiye ubwenge suiva mode de vie. Par exemple ikintu cyose Imana yagiye ubwenge bwa sécurité yacyo gishobora kubaho. Ibyo birimo byose twabisanze hano, twasanze biriho. Iyo bitamenya ubwenge ntibyari gushobora kubaho, yego, none byariho. Rero ntabwo umuntu kubitewe ava nk'umuntu yarusha ibindi ubwenge, ariko yabirusha imbaraga. Imbaraga gute? Urusha imbaraga virisi, urusha imbaraga bagiteri. Impamvu usanga oyambwira umuntu urusha imbaraga virisi, niyo ntabwo igaragara. None rufite iragaragara mu byuma barebeye mu byuma iragaragara. Urusha imbaraga bagiteri, nufite noneho nubikurusha n'imbaraga itagaragara, nukwereka ko we nta mbaraga ufite, n'ikintu kitagaragara kikurusha imbaraga. Ntabwo burya umuntu nuko umuntu yabivuze kubera kwiyemera ko umuntu yumva, nicyo gituma n'abazungu bavuga ngo bazi ubwenge, ni ukwiyemera kubera badukolonije, ariko nta bwenge baturusha, ko ntibadutunze, ntibari badutunze. None se wenda wari ukomeje kwiki impamvu nari mvuze ngo umuntu afite ubwenge cyangwa afite imbaraga, nuko usanga ari nawe ugena uko bya binyabuzima, rwa rusobe rw'ibinyabuzima bibaho. Ntabyo agena kubera iyo bayabigenaga ntabwo anoferi yakwica abantu benshi ku isi gusumba n'izo bombe. Ari umubu, iyo abigena utera malariya, uwo muntu ntubaho. Ntabyo agena rero. Ndetse ko icyo abantu usanga baharanira nibyo natangireho, baharanira kurengera urusobe rw'ibinyabuzima, bagashyiraho uburyo bigomba kubaho, bagashyiraho parike aho zigomba kuba, bumva batazifiteho ububasha izo nyamaswa. Simvuga ko hari icyo bashobora kudomina kubera imbaraga runaka, ariko ntabwo ikibikubwira nuko n'ibyo binyabuzima plutôt n'urwo commande reje niyo climat batazashobora ibyo bakubwira ngo barabirengera, ntabyo bazashobora kuko ntibishoboka. Ntibishoboka kuko ntibazi n'ibyo ari byo. Warengera climat gute? Watumwanda hehe atari ku isi? Donc isi ni poubelle, nta handi wabita. Warengera ibidukikije gute? Igihe cyose no guhumeka ari ukwica ibidukikije, n'izo nganda zabo, n'izi modoka zacu, ibyo se biba bishoboka? Hari ibintu bakora ari
ni nko kumara ni nko guta umwanya wabo gusa. ariko urabona kuko nk'ubu ngubu bavuga ngo bararengera ibyangiza ikirere. Haguruka indege zingahe? ni nyinshi. Izo ndege zose ntizinywa kerozini. Yego. Zinywa kerozini zose. Irashya irapuriwa ikirere. None se bazazihagarike turebe. Ariko ndabashaka bari gukora izi ntambara zose. Izi ntambara. Uza ahantu habaye intambara ibintu biza. Sudani y'Epfo habaye intambara. Yego. Nyuma y'intambara habaye hadutse indwara batazi. Kubera ziriya grenade ari amabombe ziriya mbunda zose zironona ikirere. Yego. None se Dr. ko hari kuba za campaign zo kurwanya iho kwangiza ikirere hakajyamo n'amafaranga menshi, hari n'amafaranga numvise mu bitwa COP29 bavuga ko ari miliyoni 60 z'amadolari bazagabanya ibihugu miliyoni 600 ngira ngo bazagabanya ibihugu 40 bikennye bizagerageza kwita ku kirere, kurinda ikirere. Kubera iki bisa nk'ikiguzi ku bihugu bikennye? Nukurangaza abantu baba amafaranga yo gukora ikindi gikora. Ikirere si cyononwa n'ibihugu bikennye. Ikirere kirononwa n'izo ndege nakubwiye nayo mamisi. Nibyo bicyonona. Yose bazazihagarika. Ahubwo ibyo bihugu bikize nibyo byonona ikirere ubwa mbere. Yego. Bazabihagarika, izo nganda bazihagarike. Ubwo se wagikoresha inganda za sharubo amakara ntabwo Budage barakoresha no muri Chine. Yego ngo yatinda kwakana. Sharubo ntabwo ari nkezo nk'amakara y'umuzi, n'amakara amwe bacukura ndayabona bacukura. Baracyabikoresha nka Nyiramugengeri we kandi biri defend kandi byarabujijwe ariko ntibigeze babihagarika. Ubushinwa nawe ya mbere. None se Dr. kuki Afrika kugira ngo ikore ibi bintu bisaba ko bayiha ikiguzi? Afrika bashaka mu bintu byonone, mu bihugu byonone ikirere Afrika niwe ya mbere itacyonona kuko nta nganda ifite. Bashaka iguma aho ngaho. Ntiyarenge. Chine barirwanije bayibuza gukoresha amasharbo iranga kubera ifite imbaraga. Iti mwebwe aho mugeze ntimushaka ko tuhagera. Bati kuko no barazikoresheje. Yego. Nibura hari ahantu bita Charleroi muri Belgique. Hari amamine ya Charleroi menshi. Ari umujyi mwiza cyane. Mine zije guhagarara ubu iyo Charleroi yavuyeho burundu. Ubu ni amaruine n'amatongo gusa. Ubu ni akagi kafe. Nta rwose ntiwabahamenya. Noneho rero babuje Chine iranga kubera ifite imbaraga. Afrika rero kubera tutarabona independence twe ntidushobora kwanga. Ubundi nka petrol nka Congo bafite petrol nyinshi cyane hari hafi ya Lac Edouard. Ariko babuje kwicukura. Siyo nabonye Museveni avuga ko bagiye gufatanya na Tshisekedi kwicukura. Uravuga kuri Lac Albert. Lac Albert iba muri Congo muri Uganda. Iri habiri. Congo nayo ifite igice kinini. Lac Albert baranatangiye. Lac Albert nayisuye muri 2012 ngiye kureba ko petrol ya Congo itazatemera mu Uganda. Maruzuma nasanze ariko bimeze. Izatemera mu Uganda. Ariko barabyumvikanye. Ntabwo babivuga kuko n'igihe bari batumye kandi natanze raporo kandi nta suite nabonye. Narahageze nsanga hari umugezi uca muri Lac Albert bita Simiriki. Yego. Uva muri Lac Edouard ukaca muri Lac Albert ugatembera muri Nile. Nukuvuga rero Kongo ni wari hejuru. Bari rero bacukuye na Pefatika ya Uganda iri hasi. Petrol izatembera Uganda. Sinzi rero niba azabyumva icyo gihe hari Kabila. Sinzi niba azabyumva peut-être babyumvikane. Ariko Museveni hari ibyo yamwemereye ngira ngo igihe Tshisekedi agiye Bugande peut-être ko Tshisekedi ashobora kubyumva uko narabahaye raporo. Kandi bashobora kwatayitaye. Ni vuba hase? Ni muri 2015. Ni kera. Nari nkiri hari. Se Kabila we ashobora kuba atasomaga. Kuko Kabila nta reaction n'imwe nabonye. Ariko Tshisekedi ashobora kuba yarabibonye ngo. Dr. ugeze kumbwira ko wabaye muri Congo wenda n'ubuzima bwawe buri prive ariko wahabaye nk'umuturage waho cyangwa wari waragiye gukora ubushakashatsi bwawe cyakari akazi ka? Nakoraga byose, nakoraga akazi hari Uganda nakoragamo nanigisha kuri university kuri
Université de Kisangani campus d'Ariwara nigishaga economy macroeconomy na economy de développement hanyuma nza kuvayo muri 2015 noneho mu Rwanda rero ntabwo uramara imyaka myinshi. oya naje muri 2015 muri Maris ariko naho nje narasubiye ndagenda njya Brazzaville na Pointe Noire hanyuma njya na Centrafrique mu Rwanda nta myaka myinshi ndamara. Nese kuvuga ikinyarwanda neza ni muri Kongo ndavuga ikinyarwanda ni bisanzwe. Reka buriya turi kumva Kongo tuba twumva ari igihugu kirimo wenda kuko indimi nyinshi n'amoko menshi ariko abantu benshi bavuga ikinyarwanda tuba twumva n'ubundi baraturutse n'aha bakajya kubamo. Oya hari abantu benshi baturutse, hari abantu benshi urabona uriya mupaka wacu na Kongo bawukase mu 1867. Yego. Hariho peuple yari abanyarwanda bagumye ari abanyarwanda nyine bavuga ikinyarwanda za Masisi za Jomba bagumye bavuga ikinyarwanda. Ne wari waravukiye muri biriya bice Masisi. Okay. Nzi ko maze nk'imyaka nka 50 mu Rwanda 30. Nese Dr. ubuzima bwo muri Kongo wenda ugereranyije n'ubuzima bwo muri Afurika muri rusange nk'igihugu gikize koko mabuye y'igendo umuntu arayakandagira. Kongo nta gihugu gikennye muri Afurika nta na kimwe. Ubuzima buri Kongo n'ubuzima nko muri Afurika hose muri Kongo gusa nabaye na Centrafrique nabaye muri Centrafrique abaturage ba Kongo barakize gusumba Centrafrique cyane cyane era muri turi nta muntu abonaga wicwa n'inzara bafite ibyo kurya bihagije gusa barafite ikibazo cy'ibyo bejeje ntibashobora kubona aho babigurisha bigatuma bahinga bikeya. Hanyuma hari ukundi kuntu ushobora kubaho utiri uhinga kuko hari ibiti byiza nk'izo mwitaribuye hariya zirimeza kandi abakiriya bazo bo baba bahari bazizana i Bugande. Nigeze gukurikirana bazanaga imbaho ku magare umunsi nanjye nyagiye Arua nk'iminsi nk'itatu nabirebye mbona abakongore batwara imbaho inkeya zari nka 4 ku igare amagare hafi 22 urwo rubaho barugurishaga $10 rubaho rumwe none i Bugande bakuramo inzugi muri Kongo bagasubira kugura za nzugi $150. Roba ni ya system yo muri Afurika yo kwereza n'ubundi bintu hanze ugasubira kubigura bihenze. None se Dr. wenda twigereye ku cyo twari turiho kuko karakabazo k'amatsiko ibi bintu byo kuvuga ngo kwangiza ikirere kuhumanya ikirere Afurika ihawe amafaranga nk'uko kuko ariyo ikiri hasi mu kwanduza ikirere itanduza ikirere cyane. No ni strategy yo kugira ngo Afurika irangarira hoho ntitekeze no gukora inganda ibyo ntibizafata. Iyo ngiye kuba ati bira bihugu bifite inganda zikomeye binatanga amafaranga bya China na Amerika kuba twarinda ikirere hari icyo byabafasha. Yes tuzaguma turi abakiriya babo b'inganda zabo. Ndavuga mu byo guhumeka cyangwa mu byo oya si cyo ku kirere ntikigira umupaka niba cyonona bigira hano ariko tudakoze inganda tuzaguma turi abakiriya b'inganda zabo. Noneho kumva natwe twacyonona noneho uko Afrika IDP kigize inganda ni ikibazo kuri Occident. Bagomba gukora uko bashoboye rwose barwanye ko Afrika igira inganda. Okay. Kuko matière première zajyaga iwabo ntizaba zikigiye. C'est nicyo urumva ko abazungu bazi ubwenge. Ntabwo ubwo ari ubwenge. Baravuga bati Afrika ntituri buyibwire ngo inganda nimbi kandi babona ziduteje imbere. Reka tubabwire ko zica ikirere bareke kuzikora tubaha amafaranga. Iyo bari bazi ubwenge ntabwo twamenya ko iyo ntuze ntwaye kuvura ariko ntabwo dushobora kwemera ibyo ngibyo. Kandi nkubwira ko gahunda ya Afurika nuko dufasha Chine na Turkey bidufasha gukora ama industry. Ariko ikibazo Dr. uri kubivuga wicaye ahangaha ariko ejo bundi COP29 yabereye mu gihugu cya Azerbaijan abaperezida ba Afurika bari miliyoni zo nakubwiye hafi 60 cyangwa 600 kuko
baragabanyije buri gihugu cyenda kugira ahubwo hafi nka miliyoni 40 z'amadolari. Za COP29 yari inama yo kwita ku bidukikije nyine no kurinda ikirere. Baravuga ati ibihugu ngira ngo ni ukuzageza muri 2035 ibihugu bya Afurika bizaba byagerageje kugenda birwanya kwanduza ikirere, ibyo amafaranga bizagenda biyakacira. None uri kuvuga uti Afurika twarabavumbuye kandi umva bakiyaduha tukayafata. Ayo mafaranga abaperezida bafata ntabwo azabuza inganda, kuko inganda ni secteur privé. Ntabwo umuntu azaza kwinstalla uruganda, ntabwo abanyarwanda par exemple ngo nk'urugero rw'u Rwanda sinzabona amafaranga yo gukora uruganda ngo leta yanjye imbuze ngo dufite amafaranga baduhaye. No, kuko urwo ruganda ruzaba ruteza imbere igihugu, ruha abanyagihugu akazi, runasora. Ntabwo rero ibyo ngibyo bizafata. Ariko igihe leta itazakwankuraje gukora uruganda kubera ntabwo nyankuraje. No, ntabwo nyankuraje, nyine yankuraje mani. Igihe mfite yankuraje kuko nafite icyo gitekerezo, mfite kapitali yanjye. Ntabwo gusa iyo uvuga uti leta ntizagukundira, ntabwo yakwanga. Ntabwo yakwangira. Icyo gihe rero ayo mafaranga yabo bazaba bayapfushije ubusa, ntacyo bitwaye, nibayazane. Ariko icyo gihe ntabwo leta izabuza abashoramari kwinjiza mu ruganda. Ntabwo bishoboka. Nese Dr. ko mbona ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigira imishinga myinshi kandi irimo amafaranga menshi, ariko ibihugu bihiyo mishinga ntibitera imbere. Urumva ndiyo ugiye kureba amafaranga abaturage ba Amerika bafashisha Afurika muri birace muri USAID, ukareba Union Européenne amafaranga ifashisha Afurika, ukareba n'imishinga myinshi. Kuki Afurika itayakoresha neza ngo itere imbere? No, ntabwo Afurika ari yakoresha nabi. Imfashanyo ni imfashanyo. Imfashanyo ifite objectif no kugufasha kugira ngo ntuzapfe bifashisha. Ntabwo ari Afurika yakoresha nabi. Ari amafaranga baguha amakondisiyo, baraguha uduce bakubwira n'ibyo ukora n'ibyo utagomba gukora. Gusa mbaye guteza imbere gute? Nta na rimwe imfashanyo ishobora guteza umuntu imbere, ibyo ntibishoboka. Iyo USAID ni USAID nyine, izaguma ari USAID. Ntabwo Afurika ikeneye imfashanyo gutera imbere. Kugira ngo utere imbere urifasha, nta muntu uzagufasha. None se ko tuba tukennye dufata niyo mfashanyo turamutse tuyanze? Mukennye kubera mu mutwe wanyu. Tuyanze byagenda bite? Ntabwo mwapfa. Ntabwo urugero hari ibihugu bitayabona kandi biriho. Ntabwo urugero rutari kuri. Burundi nta faranga nimwe ubona kuva muri 2015. Ntabwo urajya guhamba abarundi bapfuye. Burkina Faso na Mali na Niger imyaka 3 irashize nta na centime. Ubushize wavuze iryo jambo ngo Burundi nta nkunga buhabwa, ariko ntago turajya gushyingura umurundi yishwe n'inzara. Abantu muri comment baravuga ati Dr. ati nawe reba Burundi aho buhagaze, reba bikorwa remezo, reba umujyi wabo, reba abayobozi babo. Bavuga ati Burundi burakennye ku buryo bugaragarira amaso. Uwo muntu ukubwira gutyo ngewe sindeba imihanda, sindeba iki, kuko nawe imodoka zabone zabuze aho zica. Ariko niba je préfère gukina nkabaho uko ngomba kubaho ntakize kubera amafaranga wampaye. Burya ntuzavuge uri kurya amafaranga umuntu yaguhaye ngo bigiye nahaze. Je préfère kurya rimwe ku munsi ari ibyanjye aho kurya gatatu ku munsi n'amafaranga nahawe. Rero Burundi ahubwo niho tukaba dukwiye kubwigana izo mfashanyo zose tukazireka, iyo tugashaka ubukungu iwacu. Ese Burundi buriya bwaziretse ku bushake cyangwa barabukomatanyirije kubera ibyaha bwa? Oya, iyo ibyo babasabaga ntabwo Burundi ari bwakoze ibyaha, babikoze ibihe byaha. Numvise ngo babakomatanyirije kubera imvururu zabaye 2015. None Burundi nibwo bugira kudeta gusa? Nubwo imvururu zabaye ni kudeta yabaye bashoboye kubuza. Ese kubuza kudeta ni icyaha? Kubuza kudeta si icyaha, ariko ibyayikurikiye. None se irega kudeta uwayorganije yabazi ko biriya bigomba gukurikira. Kandi nta kudeta iraba muri Afurika itorganijwe na Occident. Numva rero umuntu wayorganije yeshuwe kugira ngo nyine akwereke yuko agukeneye, aragarika intwaro inkunga. Iyo nkunga iyo ushatse, iyo wemeye kuba umucakara ukagenda ukakoma amashyara y'iguha. Nese uba Burundi Dr. babayeho bate mu buryo bwa ekonomi kandi badafite
za mfashanyo none se za nguzanyo warumva abakozi batahembwe, warumva amashuri yahagaze. Njyewe nagiye maze kujya i Bujumbura kabiri, njye mbona ari ibisanzwe. Naraye muri hoteli yaho bararya neza, nahamaze iminsi nk'itatu, maze kujyayo kabiri, ndara muri hoteli bita Panoramis, imeze neza cyane, nta kibazo. ukabona abaturage barakeye bambaye imyenda imeshe, bazaga no kunyakira ku mupaka. Yego, nagiraga hariya ku mupaka i Bugesera, bakohereza imodoka ikamfata tukagenda, bakazanangarura bakageza ku mupaka nkagaruka. imipaka yari igifunguye, yari igifunguye. ukabona ubuzima ari normal n'ibisanzwe. Erega ikintu bita inkunga kiragatsinda. kubera abantu baba bavuga ati ese ubu Burundi buzaresista imyaka ingahe, ariko kuva muri 2015 kugeza ubu n'iryari nyine nibyo bavuga ati naho bwararwanyije imyaka ahubwo bigenda byiyameriyora. Igikuru ni uko batagira ibibazo interine hagati yabo, bumvikanye. Burundi bufite nta gihugu cyo muri Afurika kidashobora kwitunga, nta na kimwe. warumva Burundi bubibashije butakora ku nyanja inyanja se yiki. Erega burya igikuru ni uko iyo nyanja Burundi bufite amato angahe, bitaye muri Tanganyika gusa nyine amato yo mu nyanja se burakeneye. Amato yo nta na bumwe bufite ko ntabwo bubukeneye, ntibukora ku nyanja. urumva iyo uganira n'abanyarwanda benshi barakubwira ati Burundi twarabusize, tureba amabarabara yabo. Burya nuganira n'abantu nk'abariya jya bagira inama. Ntabwo ubuzima ikintu cya mbere ureba ni umuturage. N'umuturage warya neza, n'umwana we yiga neza, n'ubayivuza neza. Amabarabara ni segonderi, kuko kugira ngo uce mu ibarabara ni uko wariye. Amabarabara ni segonderi, nta nubwo tuba dukwiye kwikompara ngo iki gihugu iki n'iki twaragisize. Mwagize gute ko namwe mu gifite ku bakoroni? Abarundi ntibaduze, natwe ntitwabasize. Twese turacyagendera mu nzira imwe kugenda inyuma y'abakoroni, kandi twese turi mu bihugu 25 bikennye ku isi. Uretse ko biriya bintu by'amakarasema y'ibihugu bikennye, biriya CFO ni ibintu banki mondiale isize amareferanse ifata. Ariko nabwo bifata gutya, hari igihe ureba ukabona harimo kuri guke wenda, ariko kureba burya ntuzarebe gutya igihugu kugira ngo umenye situation y'igihugu, bigusaba kibemo ugende muri segiteri zose. Burya ntukicare mu gihugu uvuge ngo iki ngiki naciyemo gutya. Nk'ubu uciye hano i Kigali ntabwo bavuga ngo naciye mu Rwanda, ntabwo ntuhagire ubeshya abantu ngo nagize mu Rwanda ngo hameze gutya na gutya. Rero abo bantu bakubwira gutyo ntibaragera ni Burundi. Nanjye nageze i Bujumbura, uretse ko nagendaga n'imodoka, kandi Burundi ndabuzi suffisamment, ariko ntabwo navuga nakuha imibare ifatika ngo umuturage arya ibi n'ibi, icyo bita panier di ménagère. Igitebo cy'umuhashyi bazanamo ibi n'ibi, mu byo azana ibyavuye iwabo n'ibingana gute, ibyavuye iwabo n'ibingana gute, ibyo sirize mbireba. Par contre je naragiye muri alimentation Simba, ndareba mu mareyo yose nahamaze nk'amasaha 6. Simba yo mu Rwanda, yego, ndebe ese produit ikorerwa iwacu hari, yego, sanga ni 0,1%. 0,1%. Point 1. Numva ari turarya importé gusa. Yego. Ntabwo tukwiye kubyishimira rero. Dr. wenda icyo kintu ntabwo narifite gahunda yo kukikubazaho, ariko abantu benshi 90% y'abaturage bo mu Rwanda barakonsoma, cyaha ahubwo 100% ko nta muntu wabaho adakonsoma. Iyo bakonsoma ibintu nk'uko bituruka mu bihugu bitandukanye, biba bivuze ko iwabo nta kintu gihari cyangwa hoya ni kwa kundi kurangara kubera dufite n'ishofashanyo. Ariko ibyo dukonsoma ikibikubwira ni Butaro. Ni Butaro cancer hospital. Yes. Nicyo kibikubwira. Ibyo bintu turya ni uburozi. Rero ntabwo tuba dukwiye kwirata ku bindi bihugu. Ntabwo tuba dukwiye kwirata ku bindi bihugu. Igihe cyose tutarakonsoma ibyahinzwe n'umuturage wacu, ntabwo tuba dukwiye no kugira icyo tuvuga. Ese wowe ku giti cyawe nk'umuntu ubona ikintu cyiza
ari ikintu gitunganyije cyangwa ni ikintu cyiza ari oya ikintu cyiza ni icy'umuturage wacu yaproduce si nk'ubu gitunganywa nawe cyatunganywa kigatunganywa nawe Yego. kuko we nta burozi washyira mu baturage bawe ariko noneho ndatunganya pour exporter yego hariho abantu usanga bafite ibintu beza kizira kubirya iwabo bandikaho export only uzayibona for export only yego yego nuko biba ari bibise Yes, cyangwa akavuga yes, ati reka dushaka amafaranga oya amadevize oya abaturage babo ntibabirya hari ikintu wenda ntabwo ntubona nk'ugiye muri Chine ntushobora kubona Tekino kandi niho zikorerwa yego bozohereza muri Afurika kugira ngo ariko bibonere amafaranga aha ntawamenya kubera iki se abashinwa ntayo bagira se kuko yo kwishyura ibyo bintu donc abanyafurika nicyo dukwiye kureba mbere abanyafurika duta umwanya tureba ikindi gihugu twegeranye tuba dukwiye guta umwanya nawe kiba gifite ikibazo niba dukwiye kugiseka yego tuba dukwiye gufatanya tukareba icyo twakora tukareba tuti kandi mukoze gutya byane gutya bakavuga ati kandi namwe muretse inkunga mwambaho gutya ibintu nk'ibyo ariko igihe cyose